Kipat ba bayat lenti lemba ke surok ba na kleriat ke bolong ru ke district headquarter jong ke East Gentil District ki hab banyak kendu jing na ke daw jong ke jing julor plat ke surok la katu kat ni benai mentam halor ke ni ke benta ke dekhot jong ke East Gentil National Council ki lami hi ban moromot ya ki benta jong surok ba ha ki ni ki benai bladem ba ya kendu ru ya deputy commissioner jong ke district UE Baranwal ha ka arfu artarik mentau benai ban moromot ya ke ni ke surang Umebante lang suklan ubalong general secretary jong seng ulai thu bakane ka surak kabalong kalenti ya shakiwe pat kijela ka than chete lamingi kadon da kithlio bobu jingma ya kikali balasnaru da kimar tador kibalalang harut ka surak uloong ru bakinala kilaset lut bat pelong ya surak banslai bat penjulor ya kam kane ka pelong ru ya ka jingthang kali ka bajur bat bu jing ya kiriu pat ba bat khamtam ya khina skul uloong bana ka benda kane wala bunsin na yakran bat kibor bahalor simnadan kanu ka jingmarumat kat hadu mentam ula benrap ru ba udisi kathan ula ai khtien da ka baong banle kerki yak berengkam bat banyak da ka an persya yak National Highway Authority of India kabala pentrei terti yak ni kakam kuman chukro hangne ka surok ba ha kathan jaintia ka bakanthop yak jowai bypass bat umulong ki bahap apo ka West Gentil District kidon ka ju ka jinglong jingman ka babu jing yak kinong let nongwan